Karbi Anglong Digital News Forum stands for press freedom and journalistic integrity. Karbi Anglong Digital News Forum strongly condemns the recent actions of Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Amar Singh Tiso, who on the 2nd of November called a press meet at his official residence to condemn AK News owner Augustine Kramsa for publishing a news piece regarding alleged anomalies within his department. The executive members' labeling of Augustine Kramsa as a criminal and the subsequent threat to file defamation and criminal cases against him is not only an attack on press freedom but also a blatant misuse of his stature and power. The media's primary duty is to raise questions and uphold the truth without fear or favor. It is imperative that those in positions of power understand the significance of a free press and refrain from resorting to pressure tactics to intimidate or harass media organizations, regardless of their stance. The freedom of the press is a sacrosanct principle enshrined in the Constitution, recognized as the fourth pillar of democracy. E.M. Tiso, who took an oath in the name of the Constitution before the Governor of Assam, is duty-bound to protect and safeguard the unbiased reporting of media, fostering an environment where journalists can perform their duties without fear or reprisal. Therefore, his recent statements labeling a media house owner as a criminal solely for carrying out his professional responsibilities are deeply concerning and contradictory to the values of a democratic society. KADNF would like to raise these pertinent questions of whether similar coerces any media personnel. Such actions not only undermine the credibility of the office he holds, but also a dangerous precedent and calls for responsible and respectful conduct from all public officials. We express our disappointment and disapproval of the statements made by Mr. Tiso, which are a direct affront to the spirit of a free and independent media. Kapandal, kiro paper pilo lasi biledom mai dun mai pu kini ji hidup lote alang li sukame dinji. Hello. Kanso press meet ki phanang kok lage pamo president itu mai pu madani jero. Kasi solam si ru li thara sono na go. Kasi ni tum ni li tipu dana bangela lo ni li toke ekendi sofan chole la kuson alam pu tipu dun kali athema ni li tumangke komane press komane hasmas jongsi akola kuson alam du ko pote ni li tumke har arja dunji la ekendi sofale karja dun puchat kali ni tumke la media kopi ma kisung komane media manu se akola kuson alam ki kuson karbo kuson duko pote la bangke ni tumke durun joje bukan ke arja dunji athe media pote tum kadok kame ta isiba lo kasi pora plan itu lasi media pote itu bangke lasi pulo kumane ja hosong se akola poson mane itu sih mane lampen penenje det ba karbok rukok pote la bangke nitum kinus panjat kali kapre hosong itu arja dunji kuji ni tum pen nilhin pename lampak lang lo. Kalau aku, lampu sila tu lantai. Lapor Inggeris na. Lampu. Nilihin peta bukan itu hal sempat dok. Media bulute ya, hampir dalam paklang rek bulute. Manihan, mani kecok silam dalam paklang nak koko, manihan kiro tapi people nak koko. Kiro alam lok si paklang ni betul lagi media kan dia. Kasi kecok silam paklang, jadi si herveri putih media kam siapa dia dulu. Bunda bosan di cekal. So kita tiap panging kona. Media tu mamina ka paciklam nomber na media do koksi ra tentang hal berita tak kacini popot media tuhan dikamkin pakai inton ni tiap pakai inton ni. Ini yang itu mereka hidup itu. Lah kita tentang lah siam kalau orang mahang sembe di rara nu sembe helon dam ni media bang cek. Lah sinang itu mihin kan lah siam kalau orang mahang tidak boleh guna. Dak masih lang dah betul alam bangge. Athema kedam tang apom hes tamen nili tum ningji pon lo.
kita tang por stame ke ong dong perang ke tum phat kan check ke ther ke hap la puson dolo CM la puchot gali delo kapre prek organization pendang lo council ke ja tum stame kan check dolo sila puson bang ke mo phi ka vide ji phansi not pini pen mo ke bang ji ani ang stame la puson ka vide ji phansi nilitum la bangso a forum pensi chuning ri thu bang lo la ke do ana tuma phans stame athe pini ke nilituma media phan pinangan Karbiang long ke tuwar in hapon bam lo ke ther ke happen si asi pini nilitum thek long lo AK news atuma phan ki pi ke AK news long lo ke ther ke ahem pu phan penap ke news pha satum phanda phopo penap dik ke Karbiang long live ta dopo Karbiang long today ahem pu tum phanda la puson ke ther dopo asi intela pulok si nilitum Karbiang long ke padam puma media tuma freedom ke avelo ma la solam sini di omorsin tisu aphan kar supon gang tung bang kala namanya tum non pulang threatening kusi pulo statement lo epigo sila threatening ang proses yang company legal process na baso lo macam lagi ini tuh mah kam lo na ikowe ke bang bidong inisiatif ya jadi langsung pura ke lagi ala ikowe ke bang konsi apnang pokla bang jadi tuh mena bang just solidarity cepak lang nih tadi nanya mas solidarity cepak lang masih legal option bang ke helpful bang kubisi kita yang cuma lagi alang di reading sebelum lah bang nanti lo pakai bang hilang tuh kita tetap dulu sendiri akan saya kita yang kurang supaya sudah mau kan saya jadi tuh bang legal option aja loh kapre ka dua ada lo mati legal option aja loh kardom pini nilitum Karbiang long digital news forum pen abang so methang sai hemlong chingrum nang kok alam thi abang gila lo kedam tang hai kuni ni phai hiniani nut man ke do abang phulo KACEM morsing tiso hin pen isi media atuma phan isi kipu ki chokche tapuson nilitum theglong lo si ladak nilitum press note along ke jongpon do lo dak nili press note puthak sini le langpon po prangsi nilitum labangso Karbiang long digital news forum along kido a house non dak nilitum kilong ke house fretroxy andolo si labangso ang bong pen nilitum kipu dunji walam thebang gela lo nilitum dak press note ang bong pen sini le langpon po dadak nili purhipon po pinini phai drop phai kuni surihini ra inkoira ke thomani Karbiang long digital news forum ame thanga sai hemalong pherangke amai ke pha nangkok alam thia bangke kedamtang phai kuni ni phai hini arni KACCM omorsing tisu amena sai hem aboha long pherangke amai ke pha hut AK news channel along ahokpet abirta kepaklang ajoine ahem pu Agustin Kramsa jungjung aphan criminal pu akoi pipen defamation case ki PG pu ke thera bangke media aphan kilang rem mate freedom of speech aphan ke ber thipji lapen kilang rock ang thek atv lo athe media atum pulote mentune ta ahok he abirta ke rat achataya long paklang le kaita klarda waisap lapen ahokpet mate ingkrung inside at pensi rat athengno baklangji media pulote fourth pillar of democracy puget death chari aron constitution of India alu alongdo alangli KACEM omor sing tisu ahin pen lapuson akoy KPK democracy aron karkan binong ang theglo lason pulote kebang jilang arni anta ahokpet abirta kapacitak ji aphan pherangke aphan kaphere meme ang thek lapen media claim bang atum kezok wan abedelo anparta media house atum phan an criminal pusi hokpet puma lapen criminal lapen defamation case kipi pensi ther ipuma athe pini ke AK news ahem pu aphansi ke therlo lapen penap ke komat a media house up phantom ke ther pone
Penpur me kedam tang arnita pherang ke atuma phan a hokpet abirta ke paklang ajoine ke ther ke hap kelang rop lapusonta media klembang pu tum chetong nanglo lasi laso ateng pulute birta pachetak ta pherang ke atuma phan pheri me lapen kizokwan avedelo Penpur da me alangli em Amar Singh Tisu det kechari aronalo ateng pensi sai klempon popusi Assam governor athenglo semedeng ponlo lasi laso ateng pulute alangli ke pherang ke atum lapen freedom of speech aphan kerai kom nangji alongta artu dolo sitame non abange alangli det kachari aronalo aphan panung kuksi pherang ke atum phan criminal pu ke hoke Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen lapuson abang pu aphan pinrem lo lapen ningduk chepaklang lo lasi ke bang zilang arni madu ham phang asong lapen ratchari asong sitame lapuson ke ther ke hap ki pipede ji aphansi Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen chuning rilo lasi pini nilitum la bangso pherang ke mai mate laso list long nilitum ki pacheta galalo he kedam tang force dame litum khan ke ther ke hap penang atun dolo anparda ke thengji an ansda me dolo asila laso teng le langdam pulote media tu mapangke freedom avedelo sila puson mofi stame kavedeji aphansi nilihin mate maipo hin pen em Amar Singh Tisu aphan chuning rilo la pen ar tugedo atuma phan pachini ji aphan ke mo elituma a general secretary do forum general secretary alangli phanle pachini apor bangke pe control nang non ke ako puthot alangli longpen elitun arju ponsina Kero Piper Pilo itum Karbi Anglong Digital News Forum mai propan kaningji ki punangji laman bangke itum mai propan pachi igatlo webpage sitame nili pandame apu doi kolo potsi nang pek polidelo posini guys sonsoni alam nali tumhan nali tuma thaino gijai pon kangtung elo puenlo nak kacet her kachap culture bang itum inton nangpo ili chudiri labang jadi kai fil buda gali jat ili chudiri request kacet her kachap culture bang itum abang pawina po nali tum khang kam chiklem mo lapen nili tum satame nili tum khang kam chiklem mo lapen nili putu ji lalo don't shoot the messenger nili tum hok upima lasi nali tum numan ko junu dapta hai ar jume senda hai ki ho ki phik dota hai sitame ahok upima la sola ma nili tum ke nali tum nu paklang ko be it anybody itu specific council fan ke jong dam pulang kali pa itu dia mang ke jong dam kali as a general alam sili dam lo ini tu kupima ke feklong labang ke ini tu paklang ko la pen ini tu man la ke arai pang kida lo laso kapaklang ji pan sili tu labang suasai ang deng pon lo lase hut pena bang ke ini tu mangbong ning choi palak paluk do dai mine lason news alang litung ani ke hang tek pen paklang kon peda lo di ninge oi ninge go lason do kokai sitame kachepakeng seroi ahong lam do dili to phan bine kichok che nang theglong plo te to nang ku da chok sitame ke ther ben ban kali da anji nili chuni li kan ko mo la lasi aku ru le thop don't shoot the messenger nili tum ta nang li tum sona taxi rara sign asai sini tum tame kem chok lasi nili tum da jong si aron pen jong si boundary pen jong si tum kap de plo te tum nang paking